Veoma nam je važno kako se osjećate u prostorijama naše poliklinike. Zapravo, to nam je jedan od prioriteta. I kada to kažemo, mislimo u svakom smislu. Naravno, ono što se prvo vidi je kako prostorije izgledaju kada se uđe u samu polikliniku. Tu smo se potrudili da za početak sve uvek bude čisto i uredno, a potom novo i savremeno. Jer zbog najsavremenije medicinske opreme koju posjedujemo i po kojoj se ističemo i izdvajamo, drugačije opremljene zajedničke prostorije prosto ne bi imale smisla. Health Medic poliklinika se prostire na 2 nivoa i tu smo se pobrnuli da kretanje kroz istu svakome bude olakšano i omogućeno. Kod nas ste uvek dobrodošli, jer delimo zajednički cilj da se svi osjećamo bolje. Zato posjedujemo 2 velike, dobro opremljene i udobne čekaonice, oko kojih se nalazi mnogo ordinacija u kojima rade naši lekari specijalisti. Tu se nalaze ordinacije za internu medicinu, kasnije za ginekologiju, za koju posjedujemo čak 3 najsavremenije opremljene ordinacije, potom radiologiju, o kojoj ćemo mnogo više da pričamo u oktobru, jer je oktobar mesec borbe protiv raka dojke, ali ovde možete da vidite otprilike kako izgledaju ordinacije radiologije. Nakon toga, Health Medic posjeduje posebno odeljenje pedijatrije, za koje smo se specijalno potrudili da bude prijatno našim mališanima i kada od dece čujemo da im je lepo kod nas, znamo da radimo pravi posao. Ovo je bila kratka tura kroz Health Medic polikliniku, a ukoliko niste znali, Health Medic posjeduje i bolnicu kroz koju ćemo posebno da vas provedemo.